चंद सितारे पुलर खुशबू हो ताजा ताजा कली के लिए हम सकी दीवानी है. Tadi orkes ada butuh pengajian terus mon mature aja minta India yuk pepe pepe kalompang bibir ceruk saloni mun lakena tak cakang cak gelem keloni. Aku tak mau jikalau aku dimadu, pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Baru saja kau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. فالصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, sekesempatan makin hadir eka di tempat ajunan semulja Kiai Sugianto ajunan semulja Kiai Suparto, ajunan Kiai Muhawwir, ajunan Kiai Adifia, dan seteja para kiai, seteja para guru sehadir. Doon sapora tak bisa nyeputung situng karena terbatas pengauning badan kaula. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci, sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dek seteja seampun Rabu. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, ajunan Bapak Ahmad Hainur selaku kepala desa beserta aparatur desa Epon, Pak Galib ajunan Bapak Alfan selaku ketua panitia penyelenggara, terjukan seteja jajaran tokoh masyarakat selain nuun sapora tak bisa nyebutung situng karena terbatas pengauning badan kaula, juga pasukan Banser
yang juga ikut menertibkan terlaksananya acara saat mangkin. Dan seteja para rabu hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat. Ada yang maki muslimin apa kuna isi muslimat. Ini merupakan tanda benih garwai matura maka ibu dowo soreng laki tako karin bini. Aning nyamai muslimin, aning muslimat. Ada, ini sudah muslimin lu nemu lama lekal. Tikal masapur kak, termasuk surga. Alhamdulillah kau le benajunan saat mangkin bi Allah takdir apolong asareng dalam keadaan sehat. Semoga apolong kau le ajunan saat mangkin beni cuma itunya sampai ke akhirat menterpakun apolong. Amin. Salawat dan salam nireng aturaki da ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi. Kalaban salawat dan salam kak dinto manter kau lebih ajunan sehadir saat semangkin masuk ada ke kelompok ben golongan syafaat bi Gusti Kanjeng Nabi yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Kalau ben oleh syafaat ke Gusti Kanjeng Nabi kau lebih ajunan tak kira nyeting dak kepanasan neraka na Allah menter sagak dito badanah. Amin. Ben semoga sehadir paringi lanceng umur sebarokah. Paringi nak foto solihin dan solihat. Paringi lancar rizki ni petati orang sesoki. Oh paling nyaring tuan ya. Seteja makin saya holen. Benga sepo kaula ajunan. Semangken iya holen seteja. Leluhur dan almarhum dari haji. Oh almarhum menyaku haji bihuna. Almarhum dan almarhumah dari desa Ambulu. Ambulu. Ya mun Ambulu lo apa? Ya Probolinggo bode si bulu tengah. Bulu atas ni ka soca kamal. Bede bulu atas, bede bulu bebe. Ternyata Probolinggo napa paiton? Bulu tengah, Keraksang. Ah bulu tengah ya Allah. Reseng. Wonten. Mencer bi Allah mencer tak rese amun tak teu acara lestari. Ter terus terang amin. Bulan saya ceramah ni ke beni kiai menti tak menti pula. Kula andi malam-malam anti ocen ni ke andi. Kula tu mana ceramai sampang pan kula ongka ceramah pah rese. Bocok dengan kula andi malam-malam nanti ocen ni baca bi kula pongki rese jang kula mak layambu. Alhamdulillah salajan terus pahe kirim ben lap ke lap pur. Jadi gula mari lah tak cepat ceki yang melepotongan tak mati deh. Aduh, tuan nak ada kapi. Oh mak le jelas. Kalau ipa semak, oh mau ipa semak jen jelas. Sip, yo. Cocok ke. Pakai nikah acara haul Bapak Ibu hadirin. Nak foto saya ngahole benga sepo. Nak foto saya atua akhireng tua. Ketika ajunan nikah kan makin acara nak orang Ambulu tadi. Nikah sampean kan sumbangan. Nyumbang. Alhamdulillah makin selalu abdi nyampit kia.
yang kilo apa beda sabri beda selalu abri kan kemampuan masih andi ya nyumbang ya tak nyumbang di tak usah cak kocak karena selok nyumbang belum tentu eman bisa saja keng cerek jadi tanan sumbangan saya paling saya ini kehadir embian Rabu Andong Polong ini sumbangan saya paling raja sambian make abri pese sambian make lah nyumbang beres keng pun sambian tidak entar gula tak kira acara BTV gara-gara sambian entar acara ini kepas sukses pon kaulah benajunan seatu aki orang sepo pada ban makin ni kan nunjuk aki saking dari bersih ben ikhlas saatnya sampian amin keng saking bagus saking dari ikhlas saking dari esto karing sepo sampun sete apa-apa mi sagak dinto hadirin mun kula ben panjenengan andi reng tua ki odi reng tua ki bedel cilok sete yen tari bi sampian era beti bi sampian ben minggu esanda bi impian sebulan sekalian paringi obeng nih kamu cek punten kula tak hebat wajar anak apa sebab terkadang anak Arab ring tua sering tua ki odik nikah ada alasan yang bersifat keduniawian contohnya andi ring tua ki odik ben minggu ian tarik kaki mak entar dok ben seminggu kering tua mungkin jawab pernah ya cok muntah entar kok pahi banglo ya muntah entar kok cek kiri oh tabak ben Jumat entar kaki ben Jumat mantar dok lu biasa kok mun Jumatan juga papa ampoi beli rokok kok merintah jadi terkadang entar karing tua siki odi Arab ring tua siki odi hanya mengejar sebuah kepantasan keng mak le pantes muntah entar tak nyaman muntah entar epa kuau orang muntah entar etanya aki muntah entar epanglo terkadang mun entar keng parlori bering ring tua di kemun ring tua ki odi tapi mun ring tua lah set ngapan sampean ring tua ampun set paki sombengan saambulu Pak ajunan abadaki acara haul akbar untuk atu akhir yang tua seampun set padahal kita ayah yang tua tak kira manglo ada macam ilmu kopur padahal kita iyan tare makin tak kira atanya kesampian ben sampian makin sentar ni kebenikeng parlori bering reng tua mak reng tua saya beri embian sentar rugi makin mak pakuni kelaku bi sampian berarti kak dintukeng umber dari estona anak karing tua bagus saatnya sampian ikhlas saatnya sampian amin goyu cengeng oh nyakui bebe nih kan jadi gula nih kan Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad titik sampean ni makin keng marga atina bersih atina bagus bener malah makin ni kamu nak bahas ikhlas ate kulis ceramah kala kambian si bebe mbian makin kan nyumbang besek ada nih beda nyumbang beras beda nyumbang terop beda nyumbang salon mungkin nolongi alako Kholilia sini kada pak kanto tak ngibe pese tak nyumbang beras tak nulungi alakku iya cak kule yoncong mun bah yoncong ki sorongi beras sorongi pese tak langkung ngunceng kiai lain lah boy ini kau boleh pedung jadi kau hai hoi untuk pak garing apa dina leh laki mun bahas masalah ikhlas kan ikhlasan sampean tore saya kocak ikhlas nikah secara agama orang alaku kebagusan mari ikhlaku tak engak boleh ikhlas nih bener mbian nyumpeng mari nyumpeng tak engak lagi mbian beri tak bahas boleh bener bahkan sampean segakkan tu makin bodoh senyewa mobil bodoh sing ngongkos numpak sepeda luang bensin bener bensin luang bodoh saken TN siapa saken dena mungkin ni kamu nak bahas paling jauh Khalil Yasin paling jauh keng maki kula paling jauh tak hebat arapa bensin ni kente ya polaru pola masa anja ya anja pun kita aja habis kok tak langkung guna yan gula
tak tuman mikir ni kebuku lebih guru gule besendong mun ceramah cek sampai mikir cabisen saya nggak mau nak ceramah cek mikir songkeman gula mulai lambut ceramah alhamdulillah tak mikir songkeman sama sekali kan tuan rumah saya mikir songkeman masa engkau mikir lagi sekali deh jago pak beh saya letang kimbian ni kemangkin entar rogi entar luang pak anang ki betepung pelempungan legem medu polo ibu munanang tung munanang dua tulapo lo mungkin 15 ibu pentol lapor karena biar kantar rogi makin kantu ni tapi biar tak pikiran ni kenyamanan ikhlas Kholilias ini kemudian bahas ikhlas keng muntro tahu Kholilias ini ke ikhlas na Banten pada ben saya baba na Banten ikhlas sak gempang onceng ke ambulu mulai na bensin na cek kente mun tak gerunggung ikhlas sabora kula ni ka pak kali ka onceng ante esong gembiri pak kali kula teh habis sini ka mulai lambe agrunggung onggo ya la da agrunggung nelpon punten kikir enten manglo enten kenal kali dinare cerok naro debak karo maro oleh 2 hari pakun gare pekeran kon apa keng jetes engko di apa keng tekleru bagi ke supir kiai tak terus saya kok tetapi mau bahas ikhlas hadirin Kholil Yasin ni kakandang kasampian Kholil Yasin ni kakandang kasampian kadang kerukeng nyaman gula saja nama kerukeng nyaman gula jauh tapi makin ni keserogi sampian seberjuang sampian tetapi mau bahas kenceran insyaallah sampian budian masuk surga ada akad teng atau kok gula budian tak masuk surga berdengocak amin pentong di kok kemarin daripada selamat kapi nembian makin seikhlas nembian budian masuk surga masa tiga nembian masuk surga kapi gula berdaya luar teng gula mun nembian masuk surga mun gula tak ada sariaki sebalik kepala gula saya selamat nembian tak ada nembian isaria iya pada tak selamat pada cak cumre seharian yang insyaallah selamat kapi jangan sampai sudah selamat dah mula alung polong dia di situ selamat masa pahalanya tak ikib makanya Al-Imam Hasan Basri ajabu istaghfiru minal ikhwan fa inna likulli mu'min syafa'a yaumal qiyamah apa banyak cak kancaan orang si banyak cak kancaan ni kemudian bekal tarik itu patang taco senikah tak usah iswarga mbian makin mula rombongan mangkata ka muslimatan kurang situ kan identik kan idente padahal lembian ni kebejana mangkat keada lah nyaman keng mun la kedung kocak rombongan dente itu kita datang siapa mesti ya ki ada idente mesti aja mi bode mesti ya ada aja pi mesti aja bat malam bat pi mesti ya iya pi mesti ya lagar tak langkong pi aliaki pakai ada ni kan berkat kantor ni kan kedua kan nah, terus kursen lagi kan terus keadaan padang mungkin kurang jelas are badan nak mana baci kok bada penceramah bahaya tur di baba dia untuk pak kare ngapa ambulu dia
Arab pala. Tak ngatela. Allah. Senyerono nang yatta sapa kata. Sambil namun bini nengi beberapa. Bini ampun nang yatta. Allah tak katela. Secara Maria. Wahahaha. Gantengan aslina. Jadi mun video na gak coba dia. Tepak kering apa di nari sana. Gantengan asli. Jadi sudah nak benih king terang ngaji king penasaran dia. Deki mulai ku tak bahato kotok kene lek yo. Mak minta India yuk. Terus lah jual cukoi ke dingagin dulu bang. Terus. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ki. Nanti lah. Padang. Jelas. Ayo wis kok jelas. Nyanyi video ah. Pan, beli na boleh. Tetimun beda nak potong oleh orang sepo. Berarti kak dintuking nunjuaki saking dari bersena ati na sampian selaku nak potong. Amin. Tung nih kak. Tung, kayak ini kak. Semakin sampai kerja kayak ini. Jadi ingat napa nak foto seestu nih kak. Ingat napa nak foto sebagus. Ingat napa nak foto ati na sesaya. Teguh. Benih cuma nak foto se Arab betring tua ki odi. Tapi mun ring tua ampun saya tebik nak foto pakun era beti pakun iya oleh pakun itu aki berarti ni keng lekar nak foto ati lebih cek ongku bagus ongku tung nomor dua ang dia apa Arab babi sarung itu kudo ada apa? Cek ngade engkau dia. Gula enggak nambah ki bentuk. Yang karo kampian saya cerita cak kasa kau ni. Hah? Iya karo kampian tok di saya cerita. Bentuk gula ni kan aing ngaku yekran kasa. Jadi setiap pesantren ini kan andi bedana aku wabi tiba edeng bedana butol untuk ngalah aing. Jadi mun ngino maka sang di ikran ni kan. Ya si tumbek tu hulang ngalah aing dari ikran ni. Kapan nyimpang ikran ni kay kalau pae tak tutup. Tapi tutup ka solo pati cek setepak nyap cap senika. Yen tari bi gula boleh itu tutup. Cek dengan aing ngakini kan altesan di bawah segi. Nampes senika. Tidak kok nampes gula sama becak ikran sini kata kok tempat sarung becak bi gula sarung keke. Ya cek dengan mari kita ngakikan lo. Bah, kan aing nyap cap iklan tak rapat dia. Jadi gula beli pole mereka lah aing bulan pantak nyap tak rapat pokuna akili. Becek akan dari gula. Para apa dah? Karena akili nyap cap. Jadi kan tampesan di bawah sarung tekuk becek keke gula. Ya kan tanang neku iklan. Jadi sarung ni bi gula keke. Ada apa gula kapan sedek bahkan jebini lebet ya ada enggak ya. Abi nak anak. Unjak cek becik kau kuben peceran anak bini dia. Nak anak pun tiada.
Oh mari pikul nyaki. Ngatela ya. Nja. Ija gule la todus. Ngoca apa dia? Ngatela. Nja. Haram nja. Billahi iya raditi Allah ngatela. Nja haram nja. Billahi iya raditi takut apa billahi kan. Makanya mana pidato gula ada sini ke gula takon. Mi ngerti ke kamu? Oh ceramah dia bu aiko. Apa? Oh tak beres pada bangkok dia. India naucon solawat ki solawat boy wah India solawat terang sarang ki Allahumma sholli Muhammadin وعافية ونور وعلى nikahnya mana solawat tibbil kulub ni ke artinya tamban ateh saya orang sandi penyakit ateh banyak macam solawat tibbil kulub makle ateh na boleh benaju nanti ikrom bumbi penyakit. Nah apa penyakit ateh ni kah banyak situng ketika ibrit soki cerai nah, ada mereka tuh mun soki cerai tak ada sebanyak je cek cerai maju sebanyak mungkaro cerai tak ada. Nomor 2 pan ibriin soki sombong orang pahit kita lagi nih kepi masih kau bingkeng deh tung penyakit nih. Nomor 2 ketika ibrit melarat iri ampu agak jaga entunya nata tangkep kepo kepo keng tak ning beli idukan deh lah tahu pai gabung kepo tade iya kepo ke beri ngocak guru kepo ke wako ada apa jangan ngopak kepo tade iya Ustad oke napa kepo nih ketero tawet tuh beli apa le sugar nah aju keponya mana tak ada yang berdereng di andi jangan sampai beli masukku boleh di mana mesti dah iya roh aju keponya aju penyakit apa kepo dia ke penyakit tak ning beli idukan dia je Allahumma sholli ala Muhammad. Dan beda orang sini ketur kadang. Apa nak boleh pahandi kanca-kanca nampian tak patiratin pah laki na genteng. Abu. Mi pah enda. Iya tina apa? Tak ada bacang orang. Mun ngatela orang bini tak pati ratin pah selaki cek gendeng apa hampian seki ate. Jadi ini bilang dia mutar ke acara mantan. Kamu mantan laki. Celeng ya. Tahu le dia you. Cak ampo ge jaga ending reng lain dia tak jadi penyakit. Bener. Embian ni kegulekuk tetangga na soki embian masuk rumah sakit. Ada apa? Itu kekelu.
Ngatela dengan kalungan metasi. Tin metasi. Apa na boleh karo metasi? Maki pa kalungan to ngarasapi torot. Seperti ang kuile era TV. Campo gajagan pabiasaan apa? Satu jenis keiatur bi Guste. Allah sabdi. Saya masuki Allah. Saya memelarat Guste. Ben boleh na apa fitna soki ben melarat. Tak kro masalah cang nafsu. Nah apa fitna? Andi beras telus sak ben andi beras 3 kilo. Pada sa pereng abiing. Masa bulan telus sak pangakan gen sakampel dia. Tawa ada manusia ni kata. Makanya embuin campur ngubuan penyakit hati latihan ngatila tatang ke sosa toretologi sosa ki ngatila tatang ke seneng abek neruk bunga berarti ni ke hati mulai beres pun keng mun alladzi yahzanu li farhika wa yafrahu li zahnika mun beda orang bunga sampian sosa mun beda orang sosa sampian bunga berarti beda ulang lah ni dunia ni. Jadi berselamat bi Allah. Amin Allahumma. Jadi ini kan zaman solawat tibil kulub share saya macam solawat ki puru nikah bi Allah bakal beres dari penyakit ateh mbian mun teh mun nang romun cak baca najiyah baca umpanana Allahumma sholli iya nyosona de iya nah ring ambulu remonyo so anak pahi berber make pengajian mau keluar bukan engkau saya ceramah de emak aja kok masa apa ceramah hadirin hadirat enten kula hadirin ya saya tak ada yuk hah tobe sambil macam aki solawat ki betul terkadang jadi dengan nyusul anak apa nyanyi lagu ni benian numpak kapal enggak jadi dengan ki ini aja jadi numpak kapal anak Allahumma sholli ala Muhammad pon situng teti sampian neka mon atu akhir yang sepos ampun setah berarti nunjuk aki sampian ati na cek esto na ka uring sepo cek ringan la seta cek ringan tak kira ngalem ka sampian cek ringan tak kira kikir me kita iya khullah cek ringan la tak kira abri pese ka sampian rogi kati makin pakun etu aki pakun ien tadi berarti sampian ni kekeng ati na bagus manter papakuna ati na bagus sehingga pakun atu aki uring sepo ampun seta Allahumma amin Allahumma pon tung nikah. Nomor 2 sampian sing oleh bang sepo pada ben mangken sampian etoles nak foto sing bekte ka orang tua meskipun sampian ni ka aslina kurang ajar ka orang tua balina boleh nak foto sing oleh orang sepo bakal etoles nak foto sing bekte ka orang tua meskipun aslina sampian tak ngebekte sampian kurang ajar sampian masake sampian tak atoro oca ring sepo sete keng etu aki ngak mangken maka sampian nikah itu les nak putus sing abek tidak ke orang sepo amin cai pun saya nikah kanjing Nabi saanya taki kanjing Nabi ada bu innar rajula la yamutu walidahu wa huwa aqin bihima fayad'u Allah lahuma min ba'di mautihima fayaktubullahu lahu minal barin bada orang laki kurang ajar karing tuanah dengki karing tuanah alaban karing tuanah masake karing tuanah makin ring tua nasihat anang sadar kok masakit lambek kering tua deh minta sepora tak bisa ring tua lamate keng bi anak ni pak etu aki fayad Allah lahuma etu aki enyo ona kisah pora iya holen lepak kuat guna Nabi Muhammad fayaktubullahu lahu minal barin nak foto setera kasih kurang ngajar sepenting ring tua kapan setera bi anak iya hole pada ben makin maka tu sana sampian bi Allah kering tua esapora sampian sedekah kering tu bi Allah etulis nak foto sing bekte amin tetimbian makin nikah mi toman salah kering sepuna lambe mi toman kurang ajar kering sepuna lambe makin keleben iholi sampian nikah etulis anak sedekah fayaktubullahu lahu minal barin etulis anak sing bekte dek ka uring sepo Allahumma tak langkung
jabah tok nyedok tibi artinya hadis nih biar mbian deki mulai dikantok apa jangan gila kan tahu kok jangan mau kiki oding kurang ajar korban mati dua aki tulis ngebukti oh ya bunda iya mah ayo pong embuk ki odi teng penteng aki gelu kapan lah mati gue leku bah dua aki benih seni ke maksudnya sampian selok sempat minta sepura kering tua sampian selok sempat minta sepura kering tua maka sampian ni kemangkin ki beda kesempatan hadirin ki beda kesempatan jelas ki beda kesempatan dek remah cara nah kesempatan nah sampian tua aki tapi mun bini ni kesampian asli negen alaki sampian tanggung jawab karing tua lah tade sampian norok laki seberak bagian cakan tangkan carian karena mun laki ni kepakun karing tua king mun bini ni kan bini karing tua kan kalaki makanya mun reng bini ni sampai diwaki bi kanjing nabi idza matat imra'atun wa zawjuha radin anha dakhalatil jannah mun beda orang bini mate pas selaki atina lega si bini mate selaki atina ridho si bini artinya sebelum mate sampian nikah pun tentak lanyala kalaki apa mate dakhalatil jannah tak burung sampian pakun masuk surga jadi mun reng bini okor nampian bil-bil keluarga ni kebeni kepak kambuk tapi kalaki jadi mun nampian ni kepak mencubur laki mpian sete pah laki nampian dalam keberadaan lega mpian tak masake sebelum mati oh tak bermasake ing mari minta sepora pah mati mpian jamin langsung masuk surga bi Nabi Muhammad terus napa tak terus oh ya mati leh jadi ada maki burukan hadis selesai leh mpian itu lagi terus pani soro tak anda hadis segi buru saya bini mati selake bini boleh nyaman sebanyak mati kada nih ke bini reng bini buk tapi reng laki tekum bian yang bulu nih kan bian tekut nyaki kapak kelebun kapak tinggi kama banyak reng laki benteng bini mati kada keluar reng laki arapa reng laki di buk ekrombung penyakit cek umur 40 asam urat kolesterol darah tinggi kencing paka apa gitu mun reng bini gue beda apa sehat ada apa mak reng laki ini kebanyak pikiran nak kesata ibu keluar buk tahan deh menumpian kan tak ning berdua-dua titik aja langsung kikir sehari mon tak alako kehe kok aduh akan canam pian tege pak kepak kapir munta alat koi ko kak jia kak cek lekar reng bini lebur natunya dah ya bu tunya kak mun kareng bini nih reng laki ni mun kareng bini tak perlu genteng sepenting soki bener ngiding tipi mbian kak mun reng laki ini saya pikir sepenting bini seneng anak bunga deh iya makanya tunya tak patian di lo apa tangki kak dia muntangkan cedih deh iya kak ben reng laki ini mun andi tunya si bini minta apa boy kor minta kor selaki andi makuni beri tangki kak iya reng lak mun tak beri keng tada bu ongguan reng laki ini ke kursi bini seneng kursi bini jemper reng laki andi minta apa pembian paku diberi ben reng laki ini mun kadu nggak beri tak kira-kira pikiran boleh keng mun ria kak jak libuli tuh nyanri mun tro kiamat tak ngeliat ibu pak lekor lengut timbian encem kalung jual kayak modal alako janji itu 3 bulan jak bajar mun tak ngata maki pantai dungaru kan kol 12 oleh Pak Jus aja tak ambu sekali marah kak kalau ngakocang 3 bulan ya teka 5 bulan tek dentek pakun tak ada apa-apa kok beni aja dengan nik bini kau leman ka muslimatin ke pasar mun tak ngekuikan tak nyaman kak ben boleh kalung juga beni im lagi kaki dengan lembut dari bu pakai kita ke 5 bulan 4 tak beki kok kan tuh dus aja dengan kok kolong ya cak kok pak saya kok cari sampian pak tak tuh dus saya kok campian bisa sampian saya kok pak dong ada apa reng bini revision kak penampilan saya mengada
Makanya ibu-ibu muslimat rek tukang kui seragam. Ara apa mak tukang kui seragam? Mun tak ipa seragaman rek atuan cung tenggentengan kelampi. Akhirnya ipa seragaman, jadi mun ipa seragaman antara sesoki men semelarat tak padeng. Mun sampai tak ipa seragaman reka. Allah. Mun tangkan ceta usaha seragaman, tak kira cung tenggentengan. Mun cung bungan-bungan badan mun laki yu tae mun laki yu kocana mireng yu kocana kocah celeng rama kocah celeng tak kin kombe kotor selesai bener teko mira tepeni aing sing ngaudu evelik celeng kole ya mun penampilan biasa sepenting bini ngakui thank you kak. Iya, seorang suami akan mengorbankan hartanya demi istri, tapi seorang istri akan mengorbankan suaminya demi harta. Bener? Tina make selake tak le mulai di Malaysia kur kiriman lancar, bener? Mireng ngembian ga? Mi ontong tak abini dinnak kok. Cadunge kirim ki ka Taiwan kok. Penampilan kula kan nun leka ajalan amburok masjid lebur mun nemureng laki bini pah ngampung apa jengi masjid laki bini calon jauh pah ngampung apa yang masjid selake pan mari abajeng ru keluar sebini cekai dulu nyaku ngaji bi kula jeling ni cak beda ilmu masjid maoning yang kula kena bu oning kok lebur ada seru keng tambahi culung bah aslinya cokur tak cocok payan le pakatasan ngale pondasi kapan dikibau tu ada sekali mari apa jangan tambah boleh apa cakap ada iya je yuk lembik deki cerok norok lagian aja kepek je lagian aja aja mau nyeting kareng lain nyetrum ya orang menyetrum kambian tak kira nyetrum ya bahaya aja pesemaan aja penyeting ke selain santak setrum mau nyeting ke selain jak gula compok mobil kan diparkir ikan dengan anak bini jadi gula tempat si atas nih kayak parkir mobil kan bini untuk tahasus kayak haram sepion akul pat kapi Areka sekarang tuh areka kalau pina mulai beri saya pelayan deka mulai gila-gila kuro hidung kaca penampilan kek lo apa jaga penampilan rempian bagus kula seneng kareng bini nikah 24 jam aja getok penampilan pian sampai sampian tak sempat aja ke orang lain di marketnya aja ga abang TV cocok keng kalau selo cocok situ enggak pun mbian ni kemun antara keluar aduk budok paratin antara kauleman ratin antara ke pasar ratin ke muslimatan ratin antara kontatang keratin munte dunga ban selake pa hingak tintetin kayak gitu tabaliknya mbian jadi mun keluar baratin mun tidung ban selake ieu mar siapa ya Allah dah tahun petong bolor sayangku pe kepeng lobang haram dulu pe kepeng nyereng seng keluar dia
Apa nak boleh saya tedu ngah pakai tabu haram bedanya gas. Tak tu pakang kok lagi pang ngober sekali. Iya mau bedanya gas kan omplong kaki ju. Marah pertin ben lagi naru. Cak sekengal lagi deki ada rekaring bini lain nempian pa. Aku tak mau. Jikalau aku di madu, pulangkan saja ke rumah orang tuaku. Baru saja kau tanda kan di madu kan? Tanda i madu. Pengumuman ring bini ambulu sampean mun tanda i madu tak langkong ki sapora. Mun laki na tatangga na jak pun tilpun. Mun neng tanda i madu ading laki tetangga ni pegemet. Kiri ke alaban cak peningkok si nelpon selake nelpon gak ada. Pakai tu lereng laki mun tak elak jani bireng bini tak kira tetik. Cak kopak mbian saya kocak. Iya lah kering laki nelpon gak ada. Lah kering laki lah kira semeleng. Keng mak kering laki meleng mun tak elak jani tak kira tetik. Mak tetik elak jani. Munding TV tak oleh ampung, keng kau orang ngampung ah. Cermet sekali kau. Kabala sabora ka ambian andi bini, ambian cak puntil punan kule, cak andi bini. Iya lek, kok makan andi bini cengkok libur ke kaki lek. Pokok acelak sambil akacah ngalah odeng kelum peteh. Mun melak pedeng emat keng mun medem bedek yate. Jawab bimbian sabora ka. Melekengan ke pasar lempung pamole nale betetian tak nyaman andi laki ngampung penari nate dentean mun ngampung ngambian iya yang pungagi nare mah ada pamole kada ri kade ada pamole kada ri yu mulai kada kelayu hah Banser, nyari kisak. Allahumma sholli ala Muhammad. Mangga nambian rabat tilagi na patepak. Mun lagi nambian rabat ti haram ring laki tak kira mandeman bu. Mun ring laki ni kemeling king bi sampian kurangi patepak. Oh ti patepak. Tangki kak? Kebada lagi. Pengumuman setas tabun kapi, pereng aki. Kak, ring laki ni komun eroma, pakenyang, luar tak kira acecen, bener? Mun eroma lah pakenyang, haram luar na bana boleh acecen, yang kak tak kira nda. King mun eroma palapar. Allah grup nambian dia. Selaki abeng tabengan. Selaki seman ngoman mulai maurib leso beri mare bade sampo daya ada ngako deh ngako piye kok leku mun pada majaran apa saya Roma tanggung nyari luar gak ya ngidi ngembian ndak bisa banyak pilihan tak ya kak harah tulan kini ngaki
Mbian ken keng nekku tanang alake nari ken nekku deh. Tasaqatu dzunubuhuma min baini khilalihima. Ring bini ken nekku tanang alake nah dosa nampian rek korpas ada sekali yu. Acap-capen korpas. Mangkana mulai di kantu deki tanya aki ke selake. Mayu pulai pa korpas aku. Muntak ipa korpas membiare. Mun sampai ring bini kiding aki mati ni jangkok ngobalem yan ne. Ba kuda menyakan de apa dengan ni kesariat mun tak gebala kan sebanyak gagal nang ni kering bini kan nampian bini kering tua pun kalake. Mun tangkan cari kering tua namun nampian kalaken. Ada apa biar mun kita tangke. Hi de iya. Kemu kalaken de iya. Ring laki ju, huk datang alak kolo melo ju sampian. Beda apa cek kau cek aki gelu, tanya aki. Dari maka salah ku perjalanan, tahu le salah tak paju pese elang. Hehe, diam ya. Sabar ka, tikal pada bejane kalak menteri lekuk bi Allah ikan enak. Cok pese daripada ben songot, cokor makin lekuk tombu boleh dia. Tore tojuk ngalaki aing, eka adem sehari naka, eka aing naka. Nika kopi naka mun sampean perlu susu napa kuni beda naka bah susu rentengan dua beri kita kan kemarin selake mak lenginum gelu ya selake pengerti mun si bini karya ke sini kama kita arjeng argei enung coba tina aki mingka mangkat jadi mun si bini karya beri iya nek sekelangkong enom bismillah. Dia tanya aki ada teh pucuk kelek dia ada kak berbani bi selakek ke tanya ke si bini maksudnya bola beda teh pucuk dia bola beda larutan cap kaki tiga dia ruang tak ada ya lo apa beda apa iya hari ya kak oh hari ini kita mulai lek kan kita luang dia ingin nekuk tanang tu sanampian nyap-cap mun sampai ring bini pah nyium kalake na nyium ka ada kor laki na tibi cak petepak kalake na ring mada aja nyium kalake na apa kuah pada ben nyium hajar aswad beni karo sing muda makin setua pada makanya mbak-mbak jadi boleh dikantus hari balake Wade di makake kan. Sari bade kibah balake ba. Wade di makada. Nyampit bana. Bada apa kada. Ya ngamal laki na ilmu. Sari rake dia. Ii kan lalu padang mun tuan. Makake. Mun temu rake balake le mun tepak kece dak pah tekuk kaseku. Dan pas nikah nawa itu nyium hajar aswad lillahi ta'ala lepak tot sorotot nun tak tege asar ca ambuaki bapak de nyium hajar aswad apa na boleh balake lakar la celeng ci aswad aja boleh bahdiya jelas ken nekuk tanang tusan ampun nyap-cap ken nyium sampian pada benyum hajar aswad mun pah sampai ngecek ka ada kedeng aki mun sampai ngecek ka ada mun sampai ngecek ka ada mpian ni kecepun ulama pada ben aziaro ke Mekah Madinah mpian mun tara ke Mekah Madinah asli nanakin andi 33 juta mangkin mik nyari utangan 33 juta mun bersih gratis dong. Ayo, makanya kedi embian mari pujang isal. Tanya aki lagi, lesok kak, apa kana? Yang mentaja lesuan kok terus minta ater. Demag kak, cuman terus antara ke Mekah Madinah. Selaki cari kan ngacin kita abunan di sana. Wah ngocak, apa nak boleh kalau ke Mekah, makin ke Mesir daripada apa?
Nah, apa mesti ditanya pucuk? Ada mun jonom kapi kembung tang tabun. Ulah nyari kibak boleh. Yang lagi nah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dia nyakit adik, ayo kak, kau minta terkang. Nah, dia, aja kau sangat jiu, kau letung, tanya aki boleh. Kak, dia remuk, ronde kedua itu, ntar ke Mekah. Muntah cek lesun apa lah cek mangkat boleh kak, dia ya. Oh, yang saya laki. Dia benggang kok ya. Mayu. Mau nginep cak boleh. Nginep di Mekah. Sepur masjid Tarhim. Ya Imam al-Mujahidin. Yang si bini. Kak, kita anda boleh ajak ke Mekah sekalian laki. Selaki ker-keran ada tumpes pesawat tek. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon a'dhamun nasi haqqan 'ala ar-rajuli ummuh wa a'dhamun nasi haqqan 'ala al-mar'ati zawjuha. Mun ring laki ni kasampian kudu ka ring tua. Keng mun bini ni ka laki. Ada tenah ring tua sedo. Rabeti patepak mak de sampian tulis nak foto se bagus. Buk mun laki na sampian mate ka ada tua aki ka Allah. Mak le sampian termasuk tulis raji sing bekti dek ka laki. Amin Allahumma. Sedekain sini kah? Sedekain. Nah apa wes sedekah ni kertas? Nah apa saus masjid beri kesempatan nyumbang, beri kesempatan beri. Malah biar ni kata usah banyak, makai 2.000 tak napa. Nak makai ni payah beli surban. Misalnya Haji Abdullah, di keluarga Haji Abdullah. Ni ke berarti dekik kan yang kuyu, ni ke pan yang kuyu mun yang kuyu bajang ni ke kencur nak akili. Ikan niat ke saya surban. Pada. Biar ni ke aparing kau ring. Mun orang ko dalam bot, ni mun orang ko dalam bot, ni mun berde keluarga mate. Kak dinto pah emilaki sarung, emilaki sandal, emilaki kalampih, pas ibeki ke kurung ngaci. Erbe nak pak semati kan sini kalambe. Makin ni kata pati osom. Mun berdering mati makin pah kalam osom bakun. Abri kalampi osom. Iya keng beni emilaki kalampi nasi mati terus saya cari-cari kata tangke. Ada tetangga. Untan ni emilaki. Sip deh iya. Iya deh iya. Sedekah. Makanya bi orang kone sedekah, pah bi orang kone sedekah na ring materi eko cak rebe. Napa rebe? Ya pulan saya mati jorok ngarep dari bebe. Kan deh, kan sedekah ring matinya merbe kan? Mainnya merbe. Pulan saya mati ngarep dari bebe, ngarep dari anak, ngarep dari panakan, ngarep dari kompoi. Makanya sedekah inya merbe. Kan seni kering beturin. Kalau inya may mantan pulan imanuman ben pelotan. Oleh nak eko cak manto, mi enya may manto, pulan manyaman nak foto juga. Beganengki, enya may belice, mari beli apa cece, mi enya may puju, kita sepula toju, ma enya may jerengkong, kadang jerenggak, kadang jerukong, ma enya may tongket, kadang tong, kadang teket, tongkat. Pernah milagak ditoh. Bisa jam yuk. Berempat jam bidatu dina. Api datu tibi munducang. Menjagi nguncang di Madura. Iya mun saya babanya ku tak lecak ya tas. Ngertem bian bahasa India. Ngertem. Mau coba ote kok. Ih mancing iki. Ih sebel deh. Coba ote kok.
चंद सितारे पुलर खुशबू हो ताजा ताजा कली के लिए हम सकी दीवानी है itu orkes ada butuh bang Ajinda terus mun mature aja minta India yuk pepe pepe kalompang bibir ceruk saloni mun lakena tak cakang cek gelem keloni. Nah, dia lagu nambihan dia. Cocok ke? Entan. Mbian gula ku mentro India aja munceng gula. Munceng Algayanik kasa penyanyi India. Lah unceng dia nak. Cuma kisah hari tak kira ambu tu. Wan. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Pon, kalau ben ngaholeh senomor situ kenapa gelak? Elang. Jadi mulai di kantor ada oleh-oleh nasakale. Itu nyaki lagi nah, apa lebur. Karo oleh lebur. Situng kalau ben ngahole ni kununjuk aki bahwa kau leben ajunan andi pangistok secek raja na kebeng sepo. Amin koyo. Allah. Pace de iyeuna. Kalau ben haul berarti nunjuk aki atina sampean CS to na karing sepo manter ipapakun amin. Nomor 2 kalau ben ngahole ka dinto ajunan satu tu satu sana karing sepo isapo rabbi Allah. Nomor 3 kalau ben haul mangken maka ben sepo kaula ajunan seseta bi Allah isapo rasa terjatuh sana ben isabe ka tempat raudhah min diyatil jinan. Jadi makin kalau ben haul nikah nak foto sing ngahole ontong beng sepo sei hali ontong. Jadi mbian makin ni kemakelah abi berapa biaya tak rogi hadirin. Napa boleh sampai gelak banyak saya baca. Bismillahirrahmanirrahim saus nikah 19 huruf. Tiap situng huruf nikah kencer 10. Maus bismillahirrahmanirrahim gelak nikah 150 kenceran. Kali aki orang salah pangan nikah berapa kencer bismillah meloloh. Mun pah Fatihah saya baca. Mun pah itambai kulluhu. Mun pah gelak beda yasin, mun pah beda tahlil, pah ekere maki ka seseta. Iya bang asap penambihan. Pah ekere mak jauh nari ode yu. Pah ekere maki ke bang asap pona ajunan. Mun bismillah tok 150 kenceran karena situng huruf kali aki 10 Fatihah berempa kenceran mun pas sampai tahlil pah gabung satanian nikah ibe cakapi cang sapa beunga sapunampian seluk selamat kala ben acara haul mangkin amin Allahumma. Jadi nomor situng haul mangkin nunjuk aki atina sampian nikah keng bagus keng ikhlas keng estu ke beunga sepo coba aholi pentahun amin. Nomor 2 sebagai bentuk pengabdian sampian kaleban ngahole bang sepo ni kasateja tu sana sampian karing sepo Allah bakal isa pora aki amin. Itulis nak putus saya ngapuk teh amin. Ben nomor 3 kaleban haul bang sepo nampian bi Allah isa pora kapi mangkin tu sana. Bang sepo nampian yang ka derajat ya lam barzah amin. Bang sepo sampian bi Allah ipa selamat amin Allahumma. Demikian sekilas info. Saya bersama seluruh kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Jangan kemana-mana karena saya juga tidak akan kemana-mana. Bila ada kaca pecah jangan disimpan di lemari besi. Bila ada kata-kata yang salah jangan dilaporkan sama Pak Polisi. Buah durian
buah kedong-dong. Cukup sekian dong. Akhiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.